amakarita atatu atukura, ibintu bidasanzwe na gato ku munsi wa mbere w'irushanwa ry'igikombe cy'isi. Reka turebere hamwe udushya twaranze umunsi wa mbere w'igikombe cy'isi. Ni igikombe cy'isi FIFA World Cup 2026 2026. Igikombe cy'isi cyatangiye kuri wa kane tariki 11 z'uku kwezi kwa gatandatu 2026. Mu buryo bwatunguranye abafana bari biteze ibitego byinshi, bari biteze kandi ibirori babibonye. Ariko kandi ku mbuga nkoranyambaga ikiri kugarukaho cyane ni amakarita atukura atatu yatanzwe mu mukino umwe gusa. Ni ibintu bidasanzwe na gato. Reka nkwibutse ko igikombe cy'isi cya 2022 cyabereye muri Katari, cyose imikino 34 yarangiye hatanzwe amakarita 4 yonyine mu mikino yose y'igikombe cy'isi cy'uriya mwaka, ariko atatu tayari yarayatanzwe mu mukino umwe, umukino wafunguye igikombe cy'isi. Wari umukino ufungura wahuje ikipe ya Mexique n'ikipe ya South Africa. Umusifuzi Wilton Sampaio, umusifuzi utazi ururimi rw'icyongereza, utabashaga gukominika n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya South Africa, ni umusifuzi watumye abakinnyi bamwe bahagorerwa kuko ntibahuzaga ururimi. Ibi byabaye amateka, ariko kandi nagashya. Ni amakarita atatu atukura, abiri yahawe ikipe y'igihugu ya South Africa, indi itangwa mu minota ya nyuma kuko kosa rikomeye ryabaye. Hanyuma umukinnyi w'umunyamegizike witwa Cesar Monte cyangwa Cesar Montes ahabwa nabo ikarita itukura, abwirwa gusohoka mu kibuga. Nubwo Mexique yatangiye neza imbere y'abafana bayo, wari umukino wo guhangana gukomeye. Ni umukino wanarangiye Mexique icyuye amanota 3 yitwaye neza imbere South Africa yitsinze ibitego 2-0. Julian Quintanillas niwe wafunguye amazamu hakiri kare, hanyuma Raúl Jiménez ashyiramo igitego cya kabiri, gituma Mexique itangira neza irushanwa ry'igikombe cy'isi. Akandi nakwita gashya, iki gikombe cy'isi cyatangiriye muri Mexique kuri stade ya Mexico City Stadium, Estadio Azteca. Iyi ni stade ya mbere yakiriye umukino wo gufungura World Cup cyangwa igikombe cy'isi inshuro 3. Aha habereye umukino ufungura mwaka w'1970, hongera ko umukino ufungura mwaka w'1986, hongeye kandi kuba umukino ufungura igikombe cy'isi muri uyu mwaka wa 2026. Iki kandi ni igikombe cy'isi cya mbere cyakiriwe n'ibihugu bitatu: Mexique, Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bivuze ko harimo opening ceremonies nyinshi zitandukanye, ibirori byo gufungura byateguwe. Akandi gashya nuko harimo igitaramo cyo gufungura kitabiriwe n'abahanzi barimo Shakira na Burna Boy. Ikindi utakwibagirwa, iki nicyo gikombe cy'isi kinini kurusha ibindi byose byabanje, kirimo amakipe 48. Hazakinwa imikino 104 yose, imikino izabera mu migi 16. Akandi gashya kagaragaye muri uyu mukino nuko imyanya y'abafana stade itari yuzuye, harimo imyanya. N'ibiciro by'amatike byakomeje guteza impaka kuva byatangazwa, aho amwe mu matike yageze ku madolari 8,380 mbere yuko umukino wa nyuma amatike yawo azazamuka akagera ku madolari 10,990. Ihuriro ry'abafana b'umupira w'amaguru mu Burayi, Football Supporters Europe, ryari ryarigize kuburira FIFA ko ibiciro bikabije bishobora gukumira abafana basanzwe, rikavuga ko byikubye inshuro 5 ugereranyije n'ibyakoreshejwe mu gikombe cy'isi cya 2022. Nubwo umukino wo gufungura irushanwa wabereye muri Azteca Stadium wari wakubise wuzuye abantu barenga 80,000, kuba kandi stade iri mu migizweho gukunda umupira nka Guadalajara yagaragayemo imyanya myinshi itarimo abantu, byakajije umurego w'abanenga uburyo FIFA iri gushyira imbere inyungu z'ubucuruzi kurusha inyungu z'abafana. Abafana bamwe bari bitabiriye uyu mukino bavuze ko ibiciro by'amatike ari byo nyirabayazana b'iyi myanya yagaragaraga itarimo abantu. Basaba FIFA kongera gutekereza ku buryo igena ibiciro kugira ngo abafana benshi babashe kwitabira iri rushanwa. Nagashya kubona umukino wa mbere stade itari yuzuye, hari imyanya yari irimo ubusa itarimo abantu. Nyirabayazana ni FIFA washyize ibiciro hejuru.